Nibaga sana mutegeri wa Meru TV mbetikire nkugwate oge nikire mubango ya Tukurie biashara yale yo bakwithira gizwira tuko chionde chia Alamisi kumathaile na nusu choro mwanka tha 3 choro kenda utira itu kuthoma na kumenya mantu kurukije gie biashara chietu ruare tulugite mokwemwe antere chiaga kromone na tatuwatarite na murombo kumenyekana ya paps na ruare turenda kumenya wendia na uguri bwa bedsheet chota de kaipande nenguche kumama mbirigeti kuibweka na inge nyingira ko bakwithira akendi andu kene yabe tukararwe emoko mokenda utweleza mantu kurukina kinyawe ukuri biashara ekubiga kumba kwithira kyambiriria kendra girutarile karugono kawe ne atobere kwithira kyambiriria kuyo na mtu awire uniendera ndambaire kurite kukunda ambiriria nkalemo akigune ndi nyawe akomba kwithira gitra kyambire biashara we amiambiriria ati tuthia terege mitandao yetu ya ukinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya twiko na ita nambere na kumba kwithira kithoma mantu kathomba yege gukuria biashara no wethero rero ukanda kwambire biashara ane ukomba kwithira kithomera na kendo menye biashara iri kukomba kwithira ukiambiriria kana tuwato mwaka wethire awina angiri magana akenda kwambire biashara kinya we na mimbi nyama na 5 akika na nyangiri mweno ombe kwithira ukiambiriria biashara ni wambeta muthoni wa kira manake kureta mubango ya Tukurie biashara. Karibu sana Paps. Thank you. Kende mutegeri wa Meru TV kibara batibichie babe kwithira bakimenyana bamenya ni atawita mugeni kwa marieto ambita wa Perpetual Candy lakini baraba inge bambitaga Paps. Yeah. Karibu sana Paps. Paps karibu kita. Ndiaza gakoromone mpenda ya biashara ya kuuza mtumba. Mpendagia household items, kuna towels, kuna bed sheets, kuna duvets, kuna miringeti, kuna doormats, kuna taulo cha salon, duvet covers, everything ya nyumba, nguo kwa mama, pajama, interview. Okay, yes. Anabaga sana Paps kuna mtu akauli ati Paps bila wadoma. Utora kupita wenda kwapi. Warako papeshu kitaka kukua nani kwa mkubwa kwiro at some point kana at any point kwamba kuthira ukidwanira we mwana biashara kana wenda kwa pilots daktari. Of course ndi yanga ndendete kwa a doctor. Wow. Indaripia na passion in nursing but itawakire out ndachethera tuke biashara. Of course tarima first biashara indilete biashara nyingi muno. Baraba mbizi ndambite makutano nenda area ndari na cyber ndo sasa ndainga cyber ndezo nazaga koromone. So I had a friend wari nazaga koromone nda ya bills and one introduce reke biashara ya mtumba na ndari na passion from kitambo ya interior deco kubanga nyumba oringe my friends bagakwira oringe za gwakwa wethaira kiumege ga carpet ka white kiukenge ka yellow sijui mbimbi tomadoido tu so napenda hiyo sana na ndamwa kwambiria that as a business so nambiriria na kabel kama wetu ndageria kintu kingi indagerete few things mbere nsetuke specifically items hizo kuonaza. Na of course mtumba pia mbere umenya imbi ugasetuke okwendia ni challenge pia indetete asara muno ugatumira ukagura bile zino ntote knowledgeable ukethera ize intobira bieku bite fast moving bite dongi of course na kie builds kuna different grades cha builds kuna murigo cheap kuna juu medium kwa juu higher so the higher the price no quality items ndeneri so nande pole unde tatu kila nana ndinde tanki kwa tana ndi pira nkomba kwendia. Yes. And then of course ke biashara I find that kila mtu agree yo na gintu kimwe tu the mistakers wana biashara ikwendo copy each other. Wow. Ugoga tega Paps ukona Paps na kwendia tauro yuchawe mono Paps na kwendia bed sheets yuchawe mono ukaamua kudingata Paps but ugotize Paps kiana grace interview kila mtu ana grace yo so mi onimbera every person weke biashara tafuta grace ku ugono withdraw chinyi kiritore ndakebiu lakini grace ku yeke mbuga nguchiana grace ku yeke ngucha ladies just try to experiment one na regress query but ukadhide ugekopiaga ati someone
No, don't do that. Perhaps kuna mtu akaenda kumenya ati perhaps itirimire biashara no guturo no ndakiria no ambirire biashara kathumbuki kinyako kose tutikire ya kwenda kia into benyumba ni hata waitirimire biashara ne wokire tu arukiriro mwe wochira ni acha nikauze maziwa kana hata waitirimire kile biashara. No tuge tu okay ndi yanga no tuge I was a bit rebellious ndauga ntikwenda mantu za kwandi kwa ntikwenda mawatho ntikwenda mbi so that is how ndachithirike business ndambirire tu as I told you the first one area ndathithia for a while like 1 year yande mandare kanane onda tonyera ki accessories cha mobile phones na M-Pesa. Ndamithithia for some time that transition and to cyber and M-Pesa na yu ndashikite bwega muno ni harisawa until the time ndonere mwana ndeta maternity leave. Employees nize nyavoka batigira nguge wanaribu vibaya sana so unio cyber kwa ya endire up ndona tu ya sara kenguita no kuthithia mbecha lakini utembecha chiotonya nto kwari ya tu mbecha so ebidi tumeinge ndakarakara for some time na ndiro ndezire ndombere kwizaga koromone na nikapata this shop kibahati tu na ndambiria na ndiko enda ya izo mtumba munkana ndinda kinyanki. It's been 3 years kwa hii shop actually. Wow. Yeah, because my baby is now for 3 years. But aurapenda ukuri nende kwa wipo ya kusetulaga koromone ile yake ngana tukire kinyambere akiri yake thatu we biashara ni ya kwendia into bya nyumba umbike kwa biashara ikaria mpumba kugati rahisi. First of all it's si rahisi vile unaweza fikiria wewe ontegeta no one like I do it so easily but it's not easy. Nkorokerete so many challenges kenda mpombo kinyanki nyitethai urengeza shop ezi nkiamberie nyantare na shelves izi ndare na just this shelf na ibanda bibi okuona zaome nazaga koromone ibanda bitotetheia muno mbizi anto ibadharawaga but bitotetheia muno so kamberia ndambere tena na uome mostly na towels ndare na cha that time utundeta ngiseva ukimenya to build story toko kuinua oro gweto kikita bills ukamenya jojo twisawa jojo nchokeria zo dai mwenya nkendia. I remember the first time ndagitere murigo zwa donuts ndachenderia na asara utukomenya like, kana ukimenya ntikomenya tu nkendia tu like I think ntatarite masabuza kwa bwega alafu customer nyabo ibetharobe na pressure muno customer ariza gukinyeria. First of all challenge rato taro nayo muno kemtumba customer ariza na kuona gintu gya kwikithongi but nonto ikya mutumba ari assume it's cheap. Okay. Ati zeta iwe gurete murigo nya 20,000. So arendo mwenderia gintu bati kwende 600 arendo mwenderia 250 200. So to pressure to nini of course utakwenda ku disappoint customer ndeza ku realize impenderia but nimeuza at a loss. Inyambe cha murigo zungu itachoka chonde fully. So from there nandinda vigilant kabisa na uka pia strict kidogo na customer. Nonto ukarega pia kwa strict kidogo na customer utaenda loss na ni wewe utaumia tu. Yes, but uendelea kwa strict uibele kwa pia wao. Nenyapo ipa kuona into birabiria into quality njega. Na unimbuga customer kuelewa, customer kumenya kiria kwenda agafika bei. So kabangurite murigo jogoro nkwenderie bei haya kidogo na we nikuze kitu mzuri. Nkoro kingore murigo juu cheap itoe vitu azipendezi nyao gotenda kubitega we customer. Tema? Yes. Okay. Anibaka sana. Now kwena mtu aringienda kumenya ati a process ya unimwa kambe ya burakethiri towel burakethiri buffet burakethiri ibedishit betanyo kwa process yeku amba ili ariku akeda at least kugira nyumbe ku na towel chakwana no stock kila kitu te client keja antale kila kwenda na beti yake amba ili ariku ka process ka for the client or for me kiuni okay process first amba ili kugura bill. So my bills from my friend no supplier kana bills daimo ingeta Nairobi ngure bills mbize nacho so pia a lot of work no imagine all the way to Nairobi we totinde kombana uo chwe mirigo
wize nayo mirire transport wize nayo ukinye uzukie mirigo eku twize nayo aza na muthako uo kwa gwitwa mambo antwaria tumigite tumisort na sizes kedra towel turite towel siria nene to count chionde medium size to count small to count tumenye at least each towel iritonya na mbechi kana kendo ge price umenye at least murigo zori expect not less than 2000 kiriju not less than 1000 o nonto arega gusotu uti no inyazo kwetithia hasara as I told you the first time indenderia na hasara so lazima wambe usort everything na tukubangire bwega kende nyako weza metho izo gukuchia kaita karao ukuchala imbe chiri ko bateri kwende for example ukuya na murigo ya towels ukaile kuna towel mba 2800 ni bwe tharo ailetie akenda obwithie pricing ke pricing tutega kedere kintu za towel mostly tutega size niyo yamba area then quality na okay atuge quality mostly actually ntige kuga size no kintu kidoro kinene ino toro ime nene but ne parari of course utokenda kumigura na 800 so ikabidi ume price at a lower price but ukigura mirigo high quality also iria mono kwithira kintu gite quality njega ke murigo zo so ukigura mirigo high quality ukethira twinto bionde bitongi so tukaitania na size non tukinya bedsheet to be bedsheet 6x6 te the same na ya 3x6 ya 6x6 higher price nkurukia 3x6 so nkauka size na quality hakuna mtu maybe arengenda kwambira biashara yeye kula lakini atakumenya bati kwambiria na for example inkuona wina towels tunini kwinene kwina to domat to kinyanga murango ne wina kinya nini chia itamba biandiricha you have a lot of things au ora bill kidra ne bedsheet kando bill towels iranene iranini kando kana na tumba kidro kira. Yes, so oni personally undi thaya ngura murigo zwa everything kando. Kuna murigo zwa bedsheet, kuna zwa towel, kuna zwa curtain kando. But ke mtore yote kuomba kugura mirigo uyo nde nonto nyao nite ando mbere kumigura yonde at once Sunday terenke gura mpari. Kuna murigo zwa na a mix of all those items. Na zote the rojo na goro ingotiki around 8 to 10,000. So kiore kwenda kwambiria gintu za kiu na no kuigwa utimba kugura bionde no wambiri na murigo za jojo tawa household ukagura zo kenda ndio uzo na mix of everything so ka ute customer utauro zako na bedsheet zako na ukatene zako na yes okay kaita karamu takwenda kwambiria biashara kuna matabati kuba kudira kiaibia no utueleze hiyo yaripo okay no first thing obati kuteka location ya kwambiria biashara gakoromone of course location anto ibaize tokone uteumba kwa yegintu utekintu keza tokone ochwe wagia so no bati utega location iro kwambiria biashara non to different locations tina suitable business models za nau ndare makutano mostly into za bibi not very suitable for them. Makutano mostly stare. Yes. No, but you take a location. Of course, uga consider capital yoku. Irawe non tokedro oriambiria na murigo zo mote za kwambiria ndukaze. No wezo uga chwe ibanda na ibe komborita wa by the way. Uga kombora kibanda gyako ukambiria biashara pole ukisave to for expansion. Okay, aniboka sana. And now ekire biashara ye 2-3 years down the line. Obika kumiriti ate. Personally, nkamerate to a 10 na nka give all the credit to God. It's by God's grace, by the way. It's grace and favor, nonto. Tira isi urugura biashara zeze na within 3 years utraumba umbite kugain customer bago choka na baga kurifaki hata customers baga go trust bena uchuka wapi ubadidiria deliveries. It's not easy. Na pia of course if you put in your best mamio kwambira otiumba kurugura mearieku na murungu arega gugutumira customers so just do your best as long as ugono go show up every day no kurugura murungu ate kwagiria customers
Okay, anebaka sana tukita na mbere kire mubango yo Tukurie Biashara mutengero ne rutibura tuliyongete antereje gakoromone tugwatarire na paps no tuthomethie kumenya mantu jege biashara achia kwendia into bya nyumba kana gichomba households kire paps ukeyo ukaura tufe ya kwibwika ukaura bedsheet toteke itandene ukaura towel na into bimbinge ukoba kwithira ukiura au ki paps now no diro kilanto bangi muno bakwendi into ya biro wo kwendia nimbyo buthakia so different kenda utira client bagakila babagi kenda bya kuraho. First of all, again, tukirea twitherwa twi strict na kiwaza kwa paps I customer service. Customer bakwa I think they can attest. Utizaza kwa paps with area bad service. Oni utireokeza ndukene kwa experience attitude warirwa bodhoku na uma uti satisfied. Customer is king always. Nde aza nontuwa customer no mbikitaza. So customer service is always key. Second na ingereya kuhakikisha ndina intobire bionde customer bakwenda. I try my best. Kinyake dhira the moment ntina mbeta mbite au bank bampeka loan nstokere customer bakwa. Customer ezaona wina nokona kila saa ukienda ya hakuna customer na boeka atechoka eza kuria maitazaire akona huwa ate serious atenda kuchoka ukairi. But as long as customer na kuweza akedhira everything but personally nyawo nimpendete convenience ndenda mbizi yakwa kumbeterie kila kitu shop au kwa kuna mbite na imbize kwa kunka very treated very well so ngachoka ukairi na kairi na inyabara bate kumba gokinya baishwa nka deliver. Hakuna mistakes ira antu baraba kwambira biashara bakwithira bakiguira kuriha nawe anotwethirete we biashara ne tumite kinya for 3 years I mistakes ire ku ira ari biashara bakwithira bakiguira na chatira biashara chuchu bakwithira chikiwa. First of all, nkachokere ukaire na inquirire kaire mistake embere to thitha igo copy bangi uga copy antu just do your own thing, concentrate na biashara na biria ukomenya you're good at no kwanaza ore oni concentrate take into bibitha ai mbize the best kira customer bakwa bakwenda na kira bati kwenda so oterion karo fail customer bakwa. The second mistake kutopea your online customers utawata kibiru ikere shughulikira customer bakuba online. Yes but yombo kinyaza lakini baka make orders na ukaba delivera na baka they make good business so be keen on that pia. Again tukinge mpumba kuge kuto provide a customer variety. Make sure we na variety for your customer. Aza kwa kwe mtu weza ndi na bed sheets cha white ndi na colored. Kwe mtu utenda kuona bed sheet ya white ambira oni paps ndio maana na bed sheet cha white ndio mbakura. Na kwe customer ongeza kambira paps yu cha white chonkwenda. Iwi chora isike oni kuora ambira unga soka few minutes with a kajik na mpure na niu. So make sure we na variety. Kwe customer akeza na kwenda gatauro umwirewe na tauro ya 800 akwere nteomba bei ya 800 lakini umwirewe na ka 250 ka 200 akwere yu sawa ngakinya. So variety, make sure no go cater to all your customers. Ukerere mantege online kika iteneka tuli mitandao anidrite kicheza Antoine kana play a big role akinyake biashara chantu bamono tumekuona babengi baititike mitandao baritaki mitandao yo kinyani no babitakuringa biashara chio uwawe paps biashara kuntikidira no mikunuretie ukererwa mitandao kana watu wisetud au gakoromone na then beyond gakoromone manje mitandao tikidira wiku kana kidira wiku yidrite yute ya tokira biashara kuliko pakitra ikura. Mtandao izontethete a lot nonto indithe a lot of marketing, especially on TikTok. I do a lot of marketing on TikTok. Ndareta new product imekashwa kuzukia video. It take a lot of time pia. It's si rahisi because lazima tufungue hiyo mzigo, tuipange, tusort, tuchukue the best, tuzukie video na mudhako kwa. Nkarende me edit, you write all the details alafu me post. So I do TikTok, indithe ya Facebook, Instagram uchonde. Na nombuge nintethete a lot. Actually last year kwa Biashara chari
ile mbaya kabisa ndari on the verge of closing, lakini nini mtandao ndio ilinisaidia. So I can say mtandao ijo played a big role Tukurie Biashara kwa. And to right now most of my customers, 80% of my customers actually were online. Wow. Yes. Akwina mturane ndi bwithira burundu bubo muno ukinyandukene akwira ndrenda duve ya white, bedsheet ya red, towel ya rangi fulani kaita karo muchalira umuchalero kiga kwa tonkorone kuno tunende sometimes kineno utumire client yentu aikuraja au gucokeria kwira unikira ndrenda aritika kiontumire ndiro guchalira customer ana muno customers bara baikuraja batire yandukira baba kuthira bagichalira ibyo ngo ithero kya ile ndira guchala akiri kuni bibyo ngo bithira bigita akiri neko customer ba online ibambira preferences chao mtu akambira arenda kethari bedsheet ambira na kwenda kala fulani nkamutaria take several photos nkamutumira na inyayo challenging because the Friday za tudara to busy Friday ne main market dia ka koromone na customer nande Friday ndo na new stock so iba kona kwena new stock na iba kwenda that new stock na kwena customer bangi bakweza aza andukene so ne that very challenging ku handle wena customer boba walk-in na wena ba online ukabatumira kabicha kama ukaura kidogo ibadhora kidogo batoka vera pole atoka busy kidogo na pia ikodara kuna to misunderstandings not to sometimes oringa mbicha again tuzageke lighting a camera igakuonia ikaredish but ikedwa ready ino ntobwa light niyo ikuoni ikared kinyera customer akwera tebi ndira atarite uka have go kara kumu explainera niyo ni ureka lighting kidogo kara changeria but I am appreciate customer bakona ntubateteta inyaye dera kwena ka slight change in color imbelezana bakerewa na wega into biramba tumere quality things so at least bate complain a lot then pia the other challenge no kwana gintu za kateni gintu gekenene so customer arendo otithio uwo muringire yonde mbicha so sometimes ukethira atekumba gukiona boega so ukakara umwerensa uteumba kuza shop nini but now with kama hao already there mpaka beyond the boega ngatuma mto kwa raido kwa vikiviki akabaikiria paga itarira bongwa nuzinto zambi mweza biubenda ukiona wengwa na metho agatara to her satisfaction aganchokeria biubingi nande yes urega koromone tabs antu baiji muno bara baimeru abaja koromone ukenda wita koromone no witokethira into cheap ukaba muntu akiwa wena ngiriga koromone uretoka urangumu kunia chu mutuka nanio ubonende wiga koromone of course ga koromone kwina bei yako nau na ukimenya mebinya kinyabiro kwende muntu no wete na itina rura komba kwithira kibio na thoko how do you manage ekutira bado no price ya kubwa ya competition bando no kairio na kenda kinyago kuchiria metho ya mtura kumenya ndena ngirioni ndeta koromone ngaitia na ngu na kunia lakini yako perhaps ngiri ni jiri ni ntobile akika ni ntobila yes na ndio mikashua tu gintukira nkwenderia customer equality nonto quality nechoka ya customers agwakwa inyedere gintukia mtumba ndamwenderia na kuona gintu giki equality enjega na kiamu serve for long nonto ngakwenderia bedsheet kwa that you get ukamitumire nyawani ya 2 years utadhukania ku change ya bedsheet kairi of course be cheaper ugetumire kidogo but niweza kwa perhaps ukethira egintu gya kwa quality na of course ngago serve wega with grace ngao free customer ukenda guchoka kairi yes akwina customer wa servire maybe ukiambirira nyaga tegatine na mwakane ndio chira ai unitenda customer yo bakwithira akia okay first of all the customer tudwire but koteaga ya customer ba umwe ba ire sumbua ki biashara chonde think kote mwana biashara ta experience that na unimbe the very short tempered by the way but ingere yako control mono to of course nitenda kwa customer bodhoku iko mu calm down to kamoneria na ndi customer akeza kwira nokona za kamatika ukona au kamatika we very quality kamatika ge price at to get 2500 we atetere ari kwira uni ukampendiria magana za 5
Area goro imbize kwa akataja mto. Kwera au imbize nkona na 500. Of course the first thing in your mind iko mwera siwende uko basi. Basi sasa uwezi oteomba kwera customer huu. So kama utuliza tu mwera imbize nimbize we na options. Lakini nyao kwa nwizewezere aza for a reason. To kubaliane tu like civilized people. Ogwano kwenda gintu kene nyao ni kwenda kwenderia ndeaza no ntu kwaku. Tunakubaliana tu. Yes. Akwithira kwena walk-in client ureya akaura into twakirwa towel ni ngiri bed sheet imbechiana akaura tunetete ati kwenda kuria kithira aikwira kinyambi taitira kanambi lakini kuna client urongi akeya na kwenda kabisa towel na ina ari need of that towel lakini mbecha chiawe itio kinya akiwango kiroko murikyo kya towel and then what 3 months kuni one direte kwimbo musana mimbi nyote client ungi areya what do you do? Ewe nsumbura mono actually because now as unda kueleza in my shop ngora very high quality bills so nkareka kwethura ndi careful ngeta asara raisi mono nonto inyagita well nkagita more than 100 bob ikamesa pesa bure yakwa rionde na customers vakwa most of the time to be honest batere yago uboga anko au mono anko amuiko anko reka kubagitira. But now customers azo imukeka area tunanzirewe nkamutwira inya kingi gitekiwa gutarite but niara quality na size naka satisfied imagine batesumbura natugetekaniria na kagura na ageta nagacoka ntwira kwatendera mtu yakwira uningania nwe ambale zako ku na ambira mbeya nkurira towel ntwina towel cheap quality. Napenda hiyo sana. It makes my day by the way. No kone referrals you I love no nto ikumanisha customer nagorere gintu gyaku na afuraya gintu gyaku quality gintu gyaku na service ku iketumia ku refer other friends to you na napenda hiyo sana na nashukuru customer wangu wote baraba ndithairia rifaro na wapenda sana. Na tukirikia kwina mtao kwenda kufanya biashara na aigatigati na tukumenyanira kuyonga batikoka kuthira kiambia I know eto mwanka ithire biashara ito mwanka ithire ni binyanya yakwenyanya nyaka ningi ni undu bwo kubige kumwira no mbere just start tukarana ugwa muno nandi andambiria ifeel andambiria anga ikare irege opik but you never know until you start. Ambiria tu ikienda sawa isipoenda sawa ugachwa gintu kingi because za onyo kethero inda give up ntingethero ndaza nonto indite biashara nyingi muno so just start and do your best as long as you're doing that kila kitu itakuwa sawa. Yes. Ambero twira inanduke kuiri papt noteke kamera wariria customers bako. Yes. Customers bako. Nkwendo bwira ibwega mono for all the support ibo ngwete nzara for those 3 years. I really appreciate you na I appreciate referrals chenu ibo refaga a lot and I really appreciate that. Na bwendere kuiza go shop better homes na bwendere go to refer na to take a robo failke quality and service. Yes. Thank you. Tunakwenda kumenya ino bikrokuona inanduke kuiri aki social media no turire bandu no bakudiro kidi na mimi customers bakuraya na ukaba kudiri deliveries inabo bikyokuona. So ndi located Gakoromone to nkabweleza kumara soko mjinga ni the easiest. Ure soko mjinga kwena soko mjinga na total kwena njirewe kwena mou so kena mauga kuruka 7-11 baraba ingebe ijo 7-11 okuruka 7-11 ukaiti kwena nduka itawa Bob Million ya mattress gaiti Bob Miller au kwena nduke Safaricom directly opposite ndukewe Safaricom ukivuka njia ni otori au ukona inyori 7-11 ukona kabauka kama ishopa au iguruka andiki Better Homes au ni otori the first shop hapo utanipata hapo. Mitandao TikTok Paps wa Better Homes si Paps wa Better Homes Paps Better Homes sorry Facebook Paps Candy Instagram Paps Candy. Yes. Akina mbethimu kire bara mbe aringedo na mbethimu no undingire na inya WhatsApp no to bara bengi bona TikTok baga screenshot baga ntumira
That is the easiest actually. Number kwa 0710 901 989. Inyo ndingira ingana ngapi tu ngakwenderia. Chokera namba ri. 0710 901 989. Okay. Nipaka sana paps no tuvoto wato geni kile biashara tutombe mantu jegie ukuri biashara kwena antu baingi na rome batiti biashara liko batikupa kudira bakyambiria lakini ukurukira kuaraniria na biashara bangi na bakatikira ibethera bakimenya ina batikupa kudira bakyambiria nipaka sana mutageri wa Meru TV na muthiatire mubango ya Tukurie biashara ingwetekia ugoba kudira kithoma untubo mwe kana ya ile bwegie biashara ya paps kana bwegie biashara ya kwende maybe kinya bed sheet towels mirigeti na into bingi birakomba kwithira agitwenderia au kiri duka yawe uri bita Better Homes. Better Homes, yes. Ukethira we mero bakwithira kilionga Better Homes no kaiwatira gintu giaku kira ukenda na kinya mitandao na kumba kwithira twira inatubati ubuthiatira make sure kwa kunyumba kwina gintu kia kuma kwa Better Homes ni wa Better Muthoni wakira mana rikana mubango ya Tukurie biashara yukire tukuchothe cha Alhamisi kumathira na nusu cha woro mwanka 3 cha woro.